Çdo kënd I Shkupit I mbuluar nga mbeturinat e shton në frikën e të qytetarët se mund të bëhen folej për brejtësit. Alsat edhe sot inspektoi gjendjen në terren, pamja është e tmerrshme. Mbeturinat vazhdojnë të mbeten të derdhura në trotuare dhe rrugë, duke penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve dhe makinave. Qytetarët ankohen për kundërmim të erës së keqe dhe përhapjes së ndonjë infeksioni. Да ви кажем грозно нещо. Вие живеете тук? Да, тук, овде, да. Ви смета? Много мирисе и грозно е, гадно. Мислам дека треба навистина крајно време ова се да се среди. Има начини, само ако сите заеднички се потрудат. Овде веќе нема ни партија, ни само треба добра волја или ние да застанеме. Да станеме како во Белград што прават во Србија. Може pa ke se osvesti vlasta. Ne znam što da kažem, навистина без зборови сме. Për gjendjen e krijuar, qytetarët e fajsojnë institucionet kompetente, që sipas tyre, tashmë me muaj kanë shpërfillur gjendjen me mbeturinat, duke hedhë fajin nga një institucion tjetër. Teško se naoѓa. Teško, еве гледате. Ова е континуирано многу, па кружиме само за да не газиме во ѓубрето. Ама не е во ред, затоа што сега требаше ово работа да се пред изборите деси, тоа што се деси сега, секоја општина своето да си да го собира. Ево, кога јас сум тука на Мавровска улица живеем, на Мавровска улица ние секој ден купуваме вреќи црни, го собираме од вреќи, имаме канти, 5-6 канти и се вадиме од кантиве, собираме во и ги донасаме овде ги фрламе. Значи тоа не е во ред. Nga higjiena komunale informuan se gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar janë pastruar mbeturinat duke filluar nga bulevardi Goce Delçev e deri në disa lokacione të komunës Aerodrom. Sipas ndërmarrjes, gjatë kësaj periudhe janë tërhequr gjithsej 350 tonë mbetje komunale.